momento ng kuabot sa sintibo maneira de vida atrapa. Tem momento com circunstância ng ta permitivo gismira for de loop chiquito e para não haya scope mais grande para mira vida for de je. Vida da parce maneta de limitado, tempo possibilidades ng tapi sa ibang kibra ko costumber ng giw. Pues ereto ng dembo vida ng aki. Sitwasyon ng dembo vida kami na abot sa sintibo atrapa aki. Kiko talo kwal ko nanta donabo como indikasyon. Simplemente kung abotin ko tuma cierto aksyon pa prepara ekipabo mes mas mio pa tour ereto ng kubiki abotong mio hende pa dil ko tour. Faktor ng eksterno nota ding ami kubo sumang nante paso na mestete. Pero nante pa prepara abo para resistensya talo kwal ta krese ami kubo. Mas ko ke muskulo abotin ko bay dil ke resistensya pa abo por krese. Ato esa buta kubo meseta manera siboyo kuta pil sumes kuta cascando sumes. De processo de casca sumes aqui abolo bayora hopi. Pero esse momento que eu vou descobrir bom mês também. So self-discovery, that this kita e cover ng kuta limitado na aqui, para botar luz kuta brilha, iluminando não somente bo pat, timbia pat de outro nan também. Pues esta hope importante para escuchar geração aqui, junto com Ami e Raul Doen, camina nós lo vai elaborar over o tópico preparar o mês para não guardo ingratamente surpresa com força ng invisível. Tapi sei, abo mês está preparar, equipado mês, hope bom, com arma ng panamomento, com reto ng akibing, abo ta bom equipa padil ko nang. Pues sa ko abo ting ko busca, que ko abo mês ter dembo vida, para por preparar abo mês mentalmente, espiritualmente, pero den outro área ng tambe de vida, paso kung ko vai bing, ora abo to minyo hende, ora abo ta bom equipa, whatever ko presentar dembo vida, abo lo tum vencedor. Pues me guardavo para escuchar geração aqui, para botar bom equipa e bom arma para por deal com toda situação. Me guardavo geração aqui, 7 horas da noite.